Karbi folk kikan lapen luna puthak nikre po farman akijoy pen summer camp mate workshop kapaman pon. APHRC Songja po Sipson Hanse pen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tumaphan Langvoy Kipi. Kardom Pini Karbi Prime Tuma Biota Long Pen Nelisami Raniti Mupi. Nante non Biotang Ton Pen Arzik Thap. Jakong ni phai sir ke par ni pen Karbi folk ke kan la pen kilona puthak ni kre pho pharma na ke joy pen claim sumar arta ningkan trok pen ningkan krhenia toma phan summer camp mate workshop rangsina sarpo cultural hall lorulang solong kapaman pona birta nangle. Cultural Affairs Department, Karbi Anglong Autonomous Council, Lapen Karbi Traditional Music, Culture and Research Institute, Karbi Anglong Autonomous Council, Atumpen Pater Piponsi, Bangswaja Mek Dengpon. Por Pahinia Por Pen Dilip Kathar, Tribal Culture Research Officer Pen, Mai Chipain Puponsi, Mai Pangchengpon. Bangso Maya Long Alhiaman Pen KCS Maipu Chandro Singkro Assam Gaurav Awardees Coursing Terang Gold Medalist Pokhila Ingtipi BTC Instructor Sar Singh Tiso Lapen JLF Chairman Wel Singh Hansiatum Chetongdon Pining Pen Bangso Aja Mekapang Chingalong Bang Trokep Sose Klim Somaratum Lapen Ahemasuratum Chetongdon Si Mai Mesen Pen Pechunpon Yang Autonomous Council Culture Affairs, Lapanaka, Karbi Traditional Music and Cultural Research Institute. Atum Chelang si non labangso summer vacation apor. Krimso marat wafan Karbia ke apor kuti akil kekan apari mukan. Kaso ke thanji aphan kabangso asai bengke deng ke kabangso alam bimancur lekan ko. Ade kedam tang pinangan ani kanam ekdam nong krim somara tu panili tuma owe ya ru pili tum yo songko labosona sayang dan citong de labangso jok pinangan owe ya tum betang ke ajutang pen kecil lo bang kipi sila nona pora bang penang pen kan kepat selo Karbi ngomong tu mas kan sila hidup bahaya sa asal dengan ngan lu labangso nong ko sila sonjong si itu mangtung peci bidme pin banjong sapor ahut kan ahut tim somar mohan Karbi akhirnya kita napoleon putih itu beri kan pe itu pilih sering diberikan Karbi akhirnya dan mereka membongji subang ini sedikit pun asal ini hot Karbi ngomong Thomas kan culture affairs kon apa lebih kecil di mana labangsa workshop itu kita tang 2018 में चलो 18 19 आलापु बिरन काहिनी बियो आके लसफी 2021 पानके कोविड किसो माने कोरोना किसो बकजो बांसो वर्कशॉप टिकिट टिकुब देलो ताजे पुथत कोरोना किसो बांगासा क्लिबुचाना सन सिंतुन थेचलंग से समारटमान पुथत ला चिक्लोयन कांकिर आहुत इतुम पुथत समारटमान ओइकिनि दंफान कार्बि जुटां जुगात निमरकन pendeng sumpot lam iki hai hui ke thanji banji itu mang makan lasi han ni muchot nangji bola pena ko thitu ong to manta lage festival long dolo ko jonal festival long dolo ko si itu ningkan chok pen ningkan premium somato han itu Karbi ke kana kilon lam iki kan choji asoken kam ke jiwa cheng tolo ahok lo labang sok a workshop ki bia jok pen non itu bihet thiet au somar tum non bong mar tum han amu mar tum han hakko hutke abong tum han kecik bai jai ka ju kan ta pasa parogalam india lun assamese lun hai husi lun lun sida non la so workshop ke dam tang ningkan ni la so workshop ke do jopen bong mar tum han jai chai ju bai ka tu ai ka ai hui lun ben se tum je ju lo Laban non thak la son thak se la so workshop di padu pen idam tang 15 August hot tami Republic Day hot tami arka di de ka so to ada Republic Day along Independence Day along tami Karbi hoi pen alang to represent along se lahan lo workshop di biar kan ale pen atum di pen ale the long bang ke school and teachers day punan freshers meet punan ko pen la son sai ke do ning tami itu mo somarton ke kan kilung na chi honglo
laso workshop bi beko ko sumartum ke kan dum ji stage karlu dum ji ta ke kan tum ta kan longle ke kan ji tum ta kan hekhe la bang ko ke kan ji ta me la tum ke kan de ke si ta laso workshop bi a joi pen sumartum non ke la dak pen si hek se alo hek se lo ke kan ning ke hang tum ta ke thang ke kan ke le same charlie lo so ko sing tum so ke bang man si pre ko forman bi lo la sini tum department me ma thalo non ningkang ke thom dam lo ko si labang so bang ke ni tum office calendar la sam si pinchong ko summer vacation tin ningkang wan ka la ko sam si tum claim kon ko ma thalo sa pia ko dum mai ini na ko dum de tum ans ta mai muning la mai la ko sam nangam nang pa dum thuji aphan si ma thalo dan ka do pa be tum chirap chitu na Karbi ating tang juba ke pangchu ba tum ken tam si jora pe na ansi tum ke ke Kidam tang Karbi Anglang Autonomous Council Sorkar along Lepura eviction ke klempon dipupen ke hello kilometer pho rong pangthir Baliram arong along hem ki pripon judicial court ki kemji pu amen pen hadak ke dwara datum ki sung nanga puthak APHRC asongja po sipson hanse pen lamvoi ki pi Lapen Amreng constituency angkang arnam teplong arong ada datum akisung aputhak lam thejai pong long kora thok a constituency langdam lo pulutang te pini lodak arnam teplong amreng a constituency arlo ka develop le nei lo po bangke pudamun ideji athema la long kora thok angbong mesitame maximum 90% a constituency ke chengbar krisaide karbeng long adang pe development mate infrastructure la hai towar memuchot asap uke la diputa la town angbong anbe kilometer sihini town pen ke damlo pulo tangte towar ta velo me rihing sita me ke lele dim dopiglo ba kapre ka facility health facility sita me litum theklong le nasi mupen ke wang un hut west kar benglong neli sita me wang piglo to me jasemet pet non ladak anam teplong relief material nang pali un hut nilitum wothat langso LAC a general secretary pen nange phateng mensi nilitum sita meng chetong no lasi theklong lo rina terang pi aki hai pi sita me ladak MSc ke mantang ningkan phopleng eblo nona bangke ningkan kep ke chok ya tenar bang si dam thubom no sita me towara bang lapu ana condition ka henolo anam teplong ke wang towara bangke tractor pensi wang thunang kok anlo nili life long sita me first time lo tractor ka chethap bangke hala sang kado ko la essential commodities hai ke wan ladak non ke dam tang ni phoni throk aprang pen langkang lum ratatum don pharu suse ratatum sung piklo pusipu amasi nilitum sita me ka cherap dun NGO tum wang pen nilitum la solong cherap dun lo laso hut heglong lo towar ta avepin la pen laso towar la pansi a condition ka henolo tractor anta kiwangun ire madim sita me do lasi la penon parning duk me lamang e kopi sidolang ma la heno no angkang along Karbiang long autonomous council kidamtang aningkan BJP tumben si charilo ilitum amunit jongjong abangke Karbi side lapen a party abangke lake inglong asu kali deta tum a party laso pot si hala party ke mangateng bensita me inglong asu si sungber nangji lapujo kidamtang dipu lamding road along sitame rongpang thir along sitame eviction claim lo nasonak thaksi non along kaprek government land high court order do pupensi eviction ke claim je phando ahok lo eviction ke claim nang po government land along pulutang te sitame la so phrang bang high court order pu alam thesi pathere Karbiang long autonomous council kachari jasme BJP asong atum alang nitum bang high court order do pusipo ase high court order ateng pulutang te ladak muhet sitame sathe bangcho along le haladak long sitame high court order ke dolo hala so along le ahem phu sitame high court order dono long le ke long thuji phan sitame Karbiang long autonomous council pen ladak long le ka pache long thuji phan thangmat asai ke deng pona bide ahok pet amut pialam bangke Karbiang long autonomous council atum hen lo long le ke ahem phu lo ha kopini high court pen ajat pen wanang lang pualam avelo dak Karbiang long autonomous council tum hen lo ahem phu lo long le bangke lasi hala government aphan kailo tang kopini university ki kimje aphan lapen court kasemar je aphan lapson thak si prexam kailo tang along le do hala dak bangke eviction bangke
claim bu sita me heno kali sita me halada arat tuman sita me matha pen longle sik dang pi pame si lapen alang tum phan isi compensation son pi pen si alang le tum phan kido ketha kadim bang ke terek ponang ji lasi non high court order alam ka pat the ta bang ke lagi si ka chepa chong phan chok jong se ahok pet high court order se alang tum follow pulo tang te sarche phang cho long le lata number 1 lo je non ladak bihari tum do prong bang ke alang le tum plunget se alang le phan phang cho sang ho phan long le pachelong phuyat nang poke la son thak rak se ko isi high court order pulo tang te 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 hala sita me itum council a rule and act ke frame je phan bang ke order doya loke sita me hala pini anian thek long le la sila high court order pu alam thek use pon la so alam thek en pon ver bang ke lage si ka chepa chongchot a hok pet high court order ang litum kroi kre high court order mate india constitution anta 6 schedule kacharia ronateng pe alang litum non puan se tame claim ke la high court order alam thek en pon ver la Karbi rong ki free red la bangke BJP atum a intention Keroni Pen Edward is to report Cut News. Jakongpo nifai narke parni anarlo por phai krisia por pen koila mati sarthe ronghang arong along customary LP school along isi ratatuma phan tirok tok aseke mate hemalong kachapang renga pi hei hui lason si b chainong asonson awura ki sopen kachipa helupon thekja phan pura tirok tok amerika paropona biota pherangki pitor teron pen Cut News along biota nang pale Labang soaja mek safe and gut breeding farm silonizan Karbi Anglong Nilip Veterinary Department atum lapen Karbi Farmers Association Tiripi lapen KFA Nilip aro lapen Nilip along ke parlo Koilamati KFA branch atum chirap chito dunsi bang phokep sose adat atum chitongsi asona sona vura ke sopen ke jokja phan thanpon Lasa hot me kachari pon KFA Tiripia mepu mohon bepensi me chari pon Aluhi ke pachenia por KFA Tiripi kongchun bang amarjit timuk pensi en pondo Laso meya long KFA Tiripi dihen chun bang Joseph Bay Veterinary Department pen Dr. Anthony Bordoloi Pradip Siman lang tok hansia rongasar Stefan Ronghang KFA Niliparwa mepu Bikram Tokbi Koilamati KFA branch mepu Longbir Kathar Jona Singh Ingti Serdihun Kathar pi lapen ongdungatum chetongdon Meya long rong rupara tatum methang hemalong ili katupang renga piatum ke swavor pen ke pajok chia phansi nilitum lapusona ja mek piponno Dowai daru jongsi apora teng pen pilong pulote lahayavor pen jok thek popusi alhiatum pen lamthi jai pon স্কুল আৰু আমাৰ লাংটুক হানছে গাঁও ইয়াতে আমি গোট পক্স ভেকচিনেশ্যন গোট পক্স মানে ছাগলীৰ ছালত হোৱা এটা বেমাৰ সৰু গুটিকে উঠে মাৰ্বলৰ নিচিনা তাৰ পাছতে সেই বেমাৰটোৰ দেখাৰ পাছতে তাতে স্কিনটো ওলাই গৈ পেলাই তাত আকৌ মাখিয়ে পোক দি পেলাই অলপ বহুত বেয়া অৱস্থা কৰি দিয়ে তো তেনেকুৱা বেমাৰ যাতে নহয় এই গাঁওখনত বা এই এৰিয়াটোত সেইকাৰণে আজি আমি ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহি গাঁৱে আমি এই গাঁওখনত আমি ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ লগতে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামো ৰাখিছোঁ যাতে কেনেধৰণে এই ছাগলী বা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে যিমানখিনি ভেকচিনেশ্যন কৰিব লাগে বা পেলু দৰৱ খাব লাগে সেইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক জনাইছোঁ লগতে আমাৰ লগত যিসকল পশুচক্ষী বাইদেউসকল আছে তেওঁলোকেও আমাক এই কামত সহায় কৰিছে আৰু আগলৈকো আমি যিখিনি সহায় লাগিব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি সহায় কৰি যাম আমাৰ চকীহলা বা নিলিপ যিখন আমাৰ ব্লক ভেটেনেৰী ডিছপেঞ্চাৰী আছে তাৰ আণ্ডাৰতে আহে এই এৰিয়াটো গতিকে তেওঁলোকে সময়ে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ভেকচিনেশ্যন যেতিয়া দৰকাৰ হৈ আহিব আৰু লগতে আমি পশুচক্ষী বাইদেউহঁতক আজি কুল বক্স দিছোঁ কুল বক্স মানে ভেকচিন কেৰিয়াৰ বক্স দিছোঁ সেই ভেকচিন কেৰিয়াৰ বক্সখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভেকচিনখিনি এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ ঠাণ্ডা কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে সেই ভেকচিনখিনি দিব পাৰিব যাতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ দুখীয়া ৰাইজ আছে সেই দুখীয়া ৰাইজে যিখিনি বস্তু পোহে যেনে ধৰি লওক মুৰ্গী হওক বা ছাগলী হওক বা গাহৰি হওক সেই ভেকচিনখিনি দি সেই জীৱ জন্তুবোৰ বেমাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰিব বেমাৰ নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিব আৰু ৰাইজে তাৰ পৰা সেইখিনি বেচি পেলাই মই ভাবোঁ উপকৃত হ'ব আৰু ঘৰখনলৈ টকা পইচা ইনকাম কৰি পেলাই এটা ভাল ৰাস্তা পাব
ঠিক আছে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো এই বছৰ প্ৰথম নেকি ছাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো আমি কৰি থাকোঁ এনেকৈ আমি গাঁৱে গাঁৱে কৰি থাকোঁ যিখন গাঁৱত আমাৰ ভেকচিনেশ্যনটো আমি গোটেই গাঁৱতে কৰিব লাগে আমি নেলি পেৰিয়াটো বহুতখিনি জেগাত কৰিছোঁ কয়লামাটিটো অলপ দিন আগতে আমি কৰি গৈছোঁ এই আমাৰ মিছন তিনিআলিটো কৰিছোঁ তাত মানে আমি কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি গৰুক আমি টেগিং কৰি আছোঁ টেগিং মানে কাণফুলি পিন্ধোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে ৰাইজক আমি জনাইছিলোঁ আজিৰ পৰা আমি 10 দিনমান আগতে মিছন তিনিআলি কৰি গৈছোঁ Pindak Kosomaris LP School long Kolamati Hawar Halo Karbi Farmer Association penisi alam thin along nang alam thin nang lesi Lutong vaccination program lepen Botering program tum dakseng holo itu mo siap komplain kli bangla lo je dak Kolamati Hawar rong sol tum beach pangreng biang tora mekedo pam jega biang ke amega long amekedo person si tomo komplain nang liban si do veterinary han contact pen ni tum dak haking pilo la pen isi ek chorba pik banglalo je veterinary department pen sami lang tum dong sekot pen the wide on la pen video do analang tum CPC ni tum dak medicine sami tum distribution long lo lagi department tum nang cerap dun lapen rong so nang citu dun basil tum ina song deng claim pon unlo asi pharmacist pen answer se nil tum ba kemang pon lalo je jongjong a phang ma tha thera ke pangreng a quantity mat an numbon bang answer se ong ponte methang phasa ni duji sil tum pinida mai meeting long tum khan polo athil tum ka bia tum ge ka chapang reng ga nutin se chapang reng tum thlong adon ting se mil tum bi phak non wo kon tum thlong sita ali aphan tum an ke klem un bang ni thlong bang ni tum thlong le dat si pingrang tum kasumari al pistol se mil tum don bidi si short kang la pen lo tum ka bi formation men se me lam the si ping lo je mo ke bang jiani an dol along akinang ji do an along la pen kerap un chit un an long tum ka ki sema jam group sin tum pini dak kasumari al school so training along tum lam the chak pon thlo chen mon ke bang ji la kitu ke lak la pen hemi jangri tum ke la wo bi la hai ki pang reng pen lok si ki pang reng ason se thaglong la si la tum phanang ni tum hin pen ku pipi awar sai nang tum pi ponji mate wo ke ron ponji ba bi ron la bang so awar sai ta menang tum pen kachi sik chidang pondo masa nil tum chi sik sedang ikata tum ready do nil tum ikata ni tum aning hang te pulo athi ke dam tang ani nondak laso kolamanti nola kasumari elpis kurang dakang lom semel tum kuwe aklim han same nil tum chisik lo sita munit tum kaki same isi ake joy kan kelong di la suppose la hai at ke pangar ya pi phan vaccine song pi pon long lo vaccine song pi pon ko athai pi pon ma pulo tang te ke bang ji ani la du januar ke pangar ya pi atum keso beng ke jong dia phan pi pon na ko ke dam tangan ingkan ba vaccine pi pin aprang ingkan amo khala ke pangar ya pi tum ta la isia pod do ka so ti ti la si pini pen ba la so program claim lo ni tum kon ma ki bang cheng lo la si ka mi long ang kang to an la ke pare pi phan vaccination ki pi aji program ni tum farmers la pen veterinary tum teng kon ko la si anutin arat tame pi pangare nga tum an jon jon pare tum an apan ni tum pini la media me joni la lo vaccination program bang along anutin ta chitong num pen la pi phan ke pare pi phan vaccine anum te di phan si ni media hoi pen ang tu pan joni lo BJP asong kapangtang lapen saya mohe hui ke claim kidam ke mesen mate kapar jangvet japhan langpher BJP mandala sahemalong executive meeting kapadopana birta kat news along birta napali langpher BJP mandal committee amei phu darsing rong pipen kachari pon amei along Karbi Anglong Autonomous Council IMAC Madhuram Lekthe Abarim Deputy Chairman Kangjang Terang BJP claim bang phu Khoya Singh Teron Mahendro Lekthe Bokolia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Board Committee mei phu Chunbang atum pen danglok BJP aphana long ke claim atum chetong don renti
bangso maya long jasmet pen kachingwai pon ke BJP asong aphan kapang tangji lapen ningkan phang bong sarkar asaya mo ke claim kidam hei hui tame mesen pen kapachun ponji aphan chingki jithan pon Normalam so poraphan birta mu ington iksenang Nanglitum diabetes gastric piles lapen akapreka kiso asondoma do pulotangte non penke matha nangnilo Nanglitum aphan amar jibona hin pen diabetes gastric piles lapen blood pressure sonsona kiso pen kechok kilongji aphan amar jibona hin pen mesana dawai nanglitum aphan nangwan pilo Lancha takalisi pokso pokang kelak keleng Rikeng kiso ipuarlo kacurot pendanglok an kicu tektia kiso do anta kepa me ion Nanglitum bang swadawai kilong jadim lake dipu bukazan baitha langso dokmoka Lasi klarda katini japan humri iknong 70026555078 Lapen 9678629959 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phit pathot bir talong wangthu iklong Jakhong Niphai Sir Keparni Lakhakre Pho Mahamaya MAC Constituency BJP Mandal Executive Ame Rasingja Klam Dokmoka Longkang Nipona Birta Nangle Mandala Mei Phu Purno Tipen Mei Chipaim Puponsi Mai Pang Chengpon Laswa Hod Aluhi Sarpaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Lunsing Teron Tetongdon Lapen Alhiaman Pen VDC Chairman Rajesh Teron Mandala Chunbang Babu Tiso Deepak Swargyari ex-VDC Chairman Longsing Tokbi Dengao Ward Commissioner Lawrence Rongpipen Danglok Lems Chairman Secretary Lapen BJP Asongalong Claim Bangpo Bangpiatum Chetongdum Rinti যোৱা নিৰ্বাচনত যিটো আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ এই ঘোষণা কৰা তিনিটা প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় Bangso Maya Long BJP Asong non ansose kapangtang ponji aphan chethan chimumpong Kidam tang MAC election ahot ke claim kidam chipaduk pipen pahai pona phothak suri akero mandal committee atuma phan MAC Lunsing Teron pen pajirpong Pini Karbi Prime tama birta bangke lapansi kangton iklang